Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yu amin nga sa pada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga surang bahay ti programa. Dear Manong Nemi. Kadato ti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw ti ng bagabigat ng bagaldaw na yung bagang oras. Kada kaya aming sa kapada, ang yaman nga oras ka na aldaw, iti ayan nyo itang kapaset ti lubong, papagayam mi. Papagayam mi, please share this program. Share. Kit palanan nyo papagayam, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Wilma. Wilma yun? Tama ba yan? Wilma? Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Wilma, nga napoluan iti butika. Papagayam iti nga rodan rugyan nga ibasa. Dati pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Wilma, nga napoluan iti bituka. Bituka ka di. Bituka, ano? Butika. Nagad na. Ape ka mga butika. Ay, bituka? Bituka, ha? Butika. Farmasya. May nagbarmasya. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Wilma, nga napaluan iti butika. Una na dito ay, Dear Manong Nemi, agas asog manen ni Lolo Manong Nemi, ang angalin namanen no anyaman deta nga sakit na. Idi, dada na utang ko a kwarta, in confine ko isuna. Ada in resete na doktor Manong Nemi nga magatang nga agas na. Nga mawan met, iti paggatang ko ti agas, uren no adda reseta. Kahit kapot tama siya nakengkuha naman ng Nemi, may salayang agas. Ti masapol na tapno. Saan na agaso? Nupay na idaritan manong Nemi ti sakit. Kapotahon ti kwartak manong Nemi, awumetendag pautang kanyak. Nakapanunutak manong Nemi ti pamuspusan nga ramidek. Tapno laing, masalbar ko ti biyag, uno saan ngagas asog ni Dodo. No apikit di kami nakastoy ti biyag mi, Manong Nemi. No apik nagsarunong nga natay, dananang kinitatang. Kanilaingin Lolo, iti nabati nga kabalay ko, iti kalapaw nga pagnanaidan mi. Nasiyak nga dapay lang iti grade 6. Nga umadanin, ti pa naggraduar ko manong.
Nasyak ti mga pamuspusan iti ora niya, pamuspusan no kasano nga daigatan ko ti bagas nga ilutok nga kaninmi kinilulo. Mapanak manong nemi agala ka di mabaling ko ang ilako nga plastik bute. Mapanak dumawat manong nemi kadagiti mapangko ilako iti jangshot. Dagiti sanda na kayat ipadawat dalaeng mapangko ilako tapno laeng at pamataudak iti mabaling ko ang igatang iti pagbiag mi kinilolo. Basta sa amin lakid sa amin nga makompleto ti mangan sa pala masakit ni lolo. No saanen nga makaagas, no saanen nga makatumar kadagiti agas ken resita ti doktor, agas asog nga matmatayen kaputi sakit. Adun manong nemi ti papapanak, kabagyan mi man no saan mangtedda man, ngem saan matakang kanayon nga mangtedda. Gabutan mapanak man na pagpakaasi kadakwada si kamanen awanin ti may tedmi kang kakunada. Manong nemi nagpasentro ak ket nagsapulak iti butika ang mabaling ko nga pakalaan iti agas nga para kinilolo tapno sumardengen nga agas asog gabuti sakit nga marikrik na. May sa nga parmasya wano butika manong nemi tinapanak ket kabuta ubingak manong nemi sandak nga kaskaso dagiti aglako. Ngem gabo taawanan ti gumatang manong kapilitan nga kaso dakon. Boy, ay boy, hanak nga boy, babae ti kinatao. Nagatangem? Imbagak manong nemi ti kangrunan nga agas nga itumtumar ko kinilulo manong nemi. Nukasta nga agas asog. Indruar na manong. Wen. Sako sa akpay ng ibaga iti sabali pa nga agas. O mabitlay nga. Kuna manong nemi ti parmasis. No parmasis man isun. Gabo tapin manawan ng madayo nga napanangana ti sabali nga agas nga imbagak. Kat imbati na manong nemi ti katangik nga agas. Nangahala akong ti masa nga baysa nga blanket. Kunada na ko na dyan. Inalak ba nung nemi ket gapot na talaga nga awan ti kwartak nga igatang ko intaray kon. Et nang sawan manong nemi tinakaw ko data nga agas tawang nga rod ti pagbayad ko. Taray Wilma, taray. Iwarig na manong nemi sanak pa nga nakadayo idi adda manggamat kanya. Ay! Nagluko kang ubingin? Pinatakawam na tangagas. Umika! Manong nemi nakalalis to gayam na dyan naglako kanyak. Nakasano nga nakaruar kit kinamat nak. Gabo nga tata, darakkel si saka na kit nakaakaba ti aksaw na kit siyak nga ubing. Nagsangit ak nga nagpagpakaasim. Huwag nga mintigatang ko. Kuya, huwag nga mintigatang ko, kuya. Iso nga itaray ko mga nakakaasim ni lulong ko. Ang sagas asog. Dito ti agas na. Namnigas na kita nga ngagasog. Manong nemi ginuyod-guyod na ngayon subli iti butika. Inserek na paikindi. Naging ka manong nemi impanak iti may sa kwarto. Apa yan problema? Sir, dito yung ubing. Agitaray iti agas. Huwag nga mintigatang ko, sir. Huwag nga mintigatang ko. Baka walandak ko, ma. Sandak ko mga ipaibalbalon. Sige. Agsublikan iti pwesto. Siya akong di makamoy dati ngubing. Kinuna manong nemi iti may sa nga gwapo nga lalaki. Nga iso'y siguro taking kukwa o no manager iti butika. Deso nga ron tinang ipanang kanyak. Tita agdagtagilako o no parmasis no anyaman dita tinagan na. Sarili mo tagsangit. Sir, pakawanan na ko, ma. Sino ti
Sino takiranda di agas? Nilulong ko, sir. Nilulong ko. Initada na utang ko ang kwarta. Hospital ko. Rinisetahan da. Ngimawatigatang ko iti agas na. Dadya balay nga asasong ni Lolo. Ado ka na do pwede sa lunsod na manong nemi. Inistoryak ti kasasahad ko. Ulila akong ademang ket niya. Lolo laeng tinabati kabalay ko. Iti kalapaw nga pag naedan ni. Nga nakakaasi kami manong nemi. Okay ka. Sir? Tito ko naman yan. Tito Joel. Tito? Okay ka. Hindi man kita nilolong mo no talaga ti bagbagam. Kasla na bang aran tirik na manong nemi kasla mo akayat nakatulungan dito yung aking kuha iti botika. Naglogang kami pa iti kodse na manong nemi in patulduk nagpaano ken sa dinut iti ayan mi. Uwain manong nemi 15 minutes nga tinaray iti kotse. Adayo ngamin manong. Actually kit pinagpagna. Uwain. Iti makadanon kami dito balay, wunok alapaw, manong nemi. Kastawan na iti panagas-asog manin ni Lulu. Ma'am. Kasla, mabainak pa manong nemi pang mangpastrek kinito Tito Joel. Ngam kaslawan ang yaman na. Kasan naruwam ti kasto nga lugar. Lolo, tata, anak ko ma. Ganun na sakit yun. Oh. Ano natin inaalam nga agas? Hindi, tito. Kabalad na ng tapatumarem. Pinatumar ko ni Lolo manong nemi. Nga dya kamono anya reta nga agas. Basta neta nga agas ti ginatang ko idikit ag sardeng no kasta nga agas asog. Napanan na tayo kunang nga interesete ni doktor. Mabit lang tito, tinakalaan. Napangkoy na alam anong nemi kitinted ko rin kuwana. Nakakatado. Numagatang namin dito dakila kwarta. Anti kwarta mi. Tito. Nagsasaw ka kadipod, no? Matakda kay laki ni Lolo. Tito. Hindi kita dati aglalayo kabagyan nyo. Kabagyan di Lola. Mother's side. Nagpatulungan ka na kwada. Tito, ngay magpatinggamat ti mabalindang itulong. Sige. I like that nga reseta. Ipakastoy ko ito rin agas. Nga na reseta. Tito? Adaamin dito iti botika. Awanti gatang mo. Awanti talaga gatang mo. Intaray mo pa yung tinakaw dito. Pain reliever. Tap nung laing nagsarding ti pa nakasog ni lolong mo. Kitamkit ni, si Mama yung ti agas. Saan ang agas asog? Inukas ka sa nalaeng, ibalbalit nga pa-confine ni lolong mo. Hindi bagbayad ko, Tito. Tsak, di baka mo. Tito? Abe nga siya nga jak kabagyan. Nga tinakawak ko, takawak ko mapay, kat sikat makatulong ka niya. Saan nga si mong bat, manong nemi, kinasukuso na kitibuok ko. Awanti. Apuyem, nga para pangrabiyo. Tito. Kasano ko mga dikagsakit nga ron, kita umant kang kaninyo. Sige, alam na ito kang kumatan di bagas, kumatan sila inyo, ha? Doon bigat, ipakastig ko doon ito yan, i-reseta ka agas, tapno, ipatumar mo kinulong mo. Gawa ng tito.
Manong naming kabigatan na nga rod, imay manin ni Tito Joel nga awit nan ti adu nga agas. Ipatumar mo rin ato kinilulom, ha? O, hindi to. Ken gastamad ten. Ito di gastusin para iti kasapulan nyo. Ken padang ituloy mo ti panagbasam. Ken ito naggraduar ka ti elementarya. Ano ti planom? Makasana kung nagbasa tito. Agunin ka to kanya. Tapagbasahin ka. Ha? Tito? Abay. Oras sanda kang kapkapin ano? Abay, no kabagyam sulot tulungan. Ada dapat hindi ang nagdi kabagyam sang makatulong ka. Nakasingsing pat ka tito. Kanayin na kayo ko mga trabahin ni Apo Diyos. Awang gayam. Alam na ito eh. Ano na tito? Calling card ko. Ha? Kidore mang pinuko at calling card yo. Ba't pagtawag ko? Kadamot mawali mo nga pagtawagan nga telepono. Dadamot telepono siguro ito eh. In case lang nga, ada problema. Hindi ito. Nagan, butika, nagan ko, kaya ito telepono. Telephone number ko. Ako ang pengamin cellphone, hindi manong. Sige tito, thank you. Sige, nakaroon. Ha? No na problema, ha? Tawagan na. Manong naming baglakid din tada ni Tito Joel. Nga king kukwa iti butika nga pagtakawak kumati agas. Tiyan mo kidi manong naming iti matiliwa nga nagtakaw. Tiyan mo kidi ka talaga nga ibalod dak. Kuno anyaman dita teramidan na kanya. Uwain manong. Dalat na kanin nga digti na siya at nga tataw manong naming. Dandani agidin agraduar iti elementarya manong naming idi tadanapan ko inaramid iti sentro. Idi manong naming taadar ribungbungan da adan sa aksidente nga napasamak manong. Kas may isa nga ubing, may isa nga inosente, may isa nga usyusyuso. Kaduan nga minukasta nga daga aribongbong kat adumat timapan umaribongbong. Simuksukak manong nemi ket tapdon kasta ket makitak no ayat mapaspasamak. Uwan manong nemi. Idadakon makita kon ti mapaspasamak adagap apa nga agpinpinabason. Adamatan polis manong nemi nga mangkita kaleta nga aksidente. Kotse ken kotse manong nemi. Di may sa dinong parnat kimot di kotse. Agtintinududang agpimpinabasol manong nemi. Aging nga di may sa kadakwada kit ginamatanak. Dahil ito ngamin nga ubing daking basol. Ha? Hanapin ko yun na. No, saan nang ipilit ti lumasa ti tay? Saan ka kuman na ibongoing? Saan ka kuman na tungpar? Ha? Sang-sangbat ko lang nga, ben. Ako matibibiyang ka niya, ako matibasol ko. Diyak maawatan manong nemi no api nga bigla, nga diya may sa nga makipinpinabasol, may sa nga driver kit bigla na nga ginuyod. Sana ibaga manong nemi nga basol ko kano, tabigla kano nga bumalasiwak ket no saan ko kano no saan na kano nga ina kinabig ti manubela siya kano kumaka na dungpar ket saan nga nadungpar ti kimot ti kotse kapada. Jak maawatan ti ubingak pala idi. Nga dagiti mga ibaga manong nemi nga kasta ti rason dagiti driver tapos kasta kita dahil nga aksidente ket pagbayadan na kano di insurance. Dati adda rason no apay nga adda
dinong par. Ngayon no talagang kasla na iranta, kat awan ti rason, kasla saan kanong agbayad ti insurance, ti logan. Manong nemi, si akon tinakita da, nga aramaten tapno ni kasta ket insurance ti agbayad, iti anyaman nga damage, iti dayta nga disgrasya uno aksidente. Kahit ko manong nemi ti rumukat, awan basol ko. Sangsangpit ko lang, imayk lang di man nagbuya. Pinasak di mapasulit yun, mapasol ko. Manong nemi, nagtungpalan na pang kami iti police station. Diyak kumakay ti sumurot ng kasano, nga makarukatak at nakapigpigsa tiya dakulap nga mang tengtengel iti takyag ko ket may saklang ubing nga babae. Iti police station manon nemi nagtultuloy ti pinabasol dagiti duwa nga driver nga nakatenggelat ta kanyak manon nemi ti maysa nga driver nga isut mangibagbaga nga basol ko. Nasaan kano kuma nga bigla nga bumalasyo iti kalsada kat saan na nga nakabig ti manubela kat saan na kuma nga nadung party kimot ti nadung parnakot sa. Anong nemi ubingak idi kadyak maawatan ti sitwasyon. Okay. Pinagsaludsodan na ti polis manong nemi nga nakatugaw nga natanon. Sir, saan nga po nun dayta? Napasama ka ng aksidente, idiwas na dahil ka kasi buksok ang intinagaribong mo nga tattao. Si manguak lang, takahit kong makita, ngayon mamuan no niya, hindi mapaspasama, masul ko, no apay nga nagbalina kami nga biyangot. Tilaan kinabiyangot ko, sir, di basul ko. Ngayon saan nga po no tayo bagbaga na, sir, ang nakabi malasiw. Dagiti naganagkan ka. Basta po nga, maawagan da. Umaditoy. Awan naganak kanyag, sir. Nilulong ko masagsakit doon duwa kam lang. Asa nung rat ti mabaling magitakder ken ka. Awan basol ko, sir. Apay ka sa bulan ba ilagad da. Awan ti mabaling ti nga tawagan. Tapno, ada, mang supportar ken ka. Tawagan. Manong nimi malagib ko, ti calling card. Ngayon kanyak dito to Joel. Dito, sir. Calling card mo dito, buti ka na to eh. Kapinan dito nga tao. Mangisaksakit kanyak, sir. Kung ano anyam, ti dumti nga problema. Katawag lang isuna. Mabit lang nga rin tatawag ka. Okay, mabit lang. Mabit lang. Tinawagan naman ng name. Madam Damapay, dimtengan nito Tito Joel. Tito, gapatawan ti sa baling nga mabaling mga tawagan. Daytay sa telepon, calling card mo, tinted ko. Okay lang. Anak ti problema, sir. Ito driver nga nakadung pare ti kimot iti may sakot sa iresarson na no apay nga kasya tinapasamak ti aksidente bigla ka no dati ubing at naga mo uwi laman sir dati ubing bigla nga bimalasyo linisyan na ti ubing so nga pilit nga nadung parna ti sa tarunan na akot sa no nyaman ita tinaliyaw ni Tito Joel manong nemi ti driver nga magpapabasol kanyak nga bimalasyo. Sigurado ka? Nga bumalasyo kung mareting obing? Ha, pare? Wan. No mga alak nga rod ti nakaimatang no ayot na pasama. Kari panaknek na nga awan dati nga ubing nga bumalasyo. Wala saan? Kat
Amo ka, rason nyo lang data tapos yung ipasagot nyo ito insurance. Amo patkit dito yung banag. Di ba? No ada rason, na yung kalidang nga rason, no apay nga siya mapasama ka aksidente, insurance ito sumagot. Di mo lakay tagbayad. Sige. Mabalik. Nga mangala, mangayab, ito yung manggitakder, nga reto yung ubing kita umasol na. Hare, baka sika ito yung agtong pagtipagwaludan, kas pagalikan lang. Sir, oo, Mr. Joel lang tawag mo kanya. Joel, dakil di basol, ti may nga tao nga mang pabasol, iti ako basol na, sangari. Kaya talang malusutan ti basol na. Nagpindas ko man, pagreglo nyo laing nga deta. Saan yung iramram dati kumbing? Inusan ti kumbing, iramraman nyo? Mga yabak, sa sinuman ti mawaling agsaksi, ibaga na, nuanyat na pasama. Nga awan ti ubig kabim malasyo. Sir, idilay diyang lugar nga kasama kan ti aksidente. Pagbalbalasiwang ka dilay dyan. Awan ti posible kang bumalasyo dyan, sir. Tawang mo ti pedestrian lane. Kaya na rin na awan pedestrian lane, oo nga talaga mabaling kang bumalasyo dyan. Di kat nung mati kayo nga pagrason lang dito yung driver, dito yung obing. Siya kundi agipilat darom kontra ka dito nga tao. Sir, sino awagam ni Sir Siak o nun di Mr. Policeman? Sige, sir. Saan ti ko man nga patidugan ti amin? Ano gote ko ti amin? Talagang basol ko. Nga ginamatam lang dati ng ubing inosente, kahit mo lang ti makalusot. Bigla kami nga simiplo ti panunod ko ti amin. Iti pa nakakita kang kuhana. Iso nga, ginuyod ko yung pambaro. Kasano nga ro din. Tinaktak mo ti ubing. Pinabasol mo iso na. Hinusgaam. Inosente ng ubing. Amo mong kanita ng obing? Saan, sir? Di mo kaya mo. Siya ka mo. Kaputa, tinulong ako na minsan. Masakit ni lulong na. Piso lang di magasaksakan ti panagbiag na. Pagkatapos, pabasole makastak. Sir, saan din lang kuman nga batakilad ti amin? Siya akong di makamo. Nga, mga reglo ti amin. Siya akong tagbayad. Saan ko nga ramraman ti insurance, ti logan ko. Ken, manong nemi nakita ti driver nga kinaut na ti wallet na. Sa dinot-dot na manong nemi ang kwarta. Anagan mo? Balasan ko? Wilma, tata, alahin datoy. Sangaribo. Pasuksukong pa lang tubig na pinigastak at saanin nga agriripay. Mistake ko, ha? Tito, ay ka di daytoy, bulsamon. Dakaleta nga, igatang mo ka rin di masapuluyo ka ni lolong. Sir, awanin si problema. Inanuguton na ito nga driver, nga naramat na lang tubing para nakalusot na iti disgrasya o aksidente. Mabaling ko rin yung ipanaw ng tubing. Mabalinan, sir. Thank you. Oh my God. Tito, magdakal tinitulong mo man kanya. Nakasasayat ka. Siyempre, nagpatulong ka kanya. Maglagi din ada-intend mo kanya calling card. Diyak kadimat ko na kaya ka. Ano niyaman ti problema mo tawagan nak lang? Gawa na kang ka, tito. Iti kasking ka.
iti kang kanayon ko mabendisyonan kan tarabayan ni Apo Diyos. Manong nemi dakkel, idi pailaeng no sang haribon ti pagsasaritahan. Na ituloy ko manong nemi ngeng gatang, deta nga kwarta, iti agas ni Lolo. Nga makalpasan dedi manong nemi nga pasamak, daktakkel manen apasamak manong nemi ti dimteng. Tadi may sa nga bigat manong nemi nga nagriinga. Iti mapangko kitain ni Lolo manong nemi asid gan ni Lolo iti pagturturugan na. Tapno kuma kumustaet, tapno kuma kablawak ti good morning. Manong nemi saan nga agkutkuti. Iti wagwagek agsusurutan manong nemi ti bakina. Natayan ni Lolo. Nagikikisak manong nemi nga nagpapaarayat. Iti karubak. Adumat na kiti marayat ngam awanin tinasken nga arayatan da. Tasaan nga nasken pa'y manong nemi nga itaray mi ni Lolo iti ospital. Gaputan na tayen. Nakatangtangkanin ti bagina manong nemi. Mabali siguro nga iti palaing sardam. Nga pimusay ni Lolo nga saan ko laing nga nadnadaw. Paunay magten manong nemi lagi di pasama. No sino pa iti nakakaasi kiti supet agbalin nga adadda nga nakakaasi. Oen manong nemi. Kasta unay iti sangsangit ko. Kasta unay iti panagulang-ulang ko. Kasta unay manong nemi iti panagtabtabog ka. Gaputawanin ni Dodo. Ni Lolo kakakaisuna nga kabalay ko. Ni Lolo kakakaisuna nga nabati manong nemi. Ngem kunada manong nemi. Will mabalasan ko. Nasiyat man? Tawanin, natayon ni Lolong mo. Abay mo kayo nga nasiyatan na tayo ni Lolong ko. Tapno saan nga agrigrikat? Adun nga panahon nga agrigrikat. Ita, agin inanan ni Lolong mo. Rumbeng una nga agamang ka kinapo Diyos na inalanan. Nga saan nga agrigrikat pa'y. Ken saan nga isupay pampanunutem. Nga ilutuan ti kanin na panunutem nga igatangan ti agas na. Di kayo maawatan, anak. Maawatam to dumakdakkel ka pa'y. Ita, adakat pa'y nga rod, mangig mong asog ni Lolong mo. Awanan. Yung kasano roden. Kasano. Pangala ka ron ti gastusak para iti panakay mansayag na, ti panakay lungon na. Mabalim mi tagtitinulong, no kaya mi. Imawang ka dito mabalim mo kapag patulungan nga sa bali. Malakip kumanan manong nemi ti butika nga nagtakawak iti ni Tito Joel. Ada inted ko manong nemi ti bakit nga magkasasarita kanya. No, mabaling natawagan yun na ito'y ni Tito Joel. Ipakambo yung natayin ni Lolong ko. Manong nemi imay ni Tito Joel. Akadwanan ti punerarya. Tito, dati mawag ka dyan. Ipakambudat na pasamak kini Lolong mo. Kundi to. Kasi iti ko na, noon yaman ti problema, katawagan ka lang. Tumawag ka lang yung butika. Sige. Siya akong di makamo. Ti amin na magastos. Ang gaman nagtito. Naasikaso nga ron ti bangkay ni Lolo manon nemi ket na imansayag. Maysa-maysa iti umay mangtandag kini Lolo. Adamat dagiti pang patpet kanyak abuloy da kano. Masapol nga tapagyan ng tabuloy. Tapos kastakit sa mo pet-pet-petan. Makamo kan siya kundi makamo. Anong nemi kinagpeso? Ada, neranta nga pagyanan na kita buloy. Kahit nung hasta daw may makitungao, ada mangitinag, iti kwarta, enjoy pagyanan, iti abuloy. Pasare umis isa makmat manong. Kahit nang adi nga sawin, nga natay ni Lolo, tapno maada anak lang iti kwarta, tapno ada lang agabuloy, tapno lang ada tumulong. E di si bibiyag ni Lolo, manong nemi, mamano ti tumulong. Itatanatayan, adumot din ti tumulong. Nga saan nga para kini Lolo, no dikat para kanya.
Sana karot manang problema manong name iti amin agiga dimtengen iti panakaitabo na ni Lolo. Manong name iti sa kaanan ni Lolo nagsangit ak kiti magak kining karikang kuana. Ngay tuloy ko tagbiag ori no awandan kada Lolo, dalula kin Lolo, dananang kinitatang. Ngay tuloy ko panagbaling ko nagsingsingpet ka na siyat. Manong name iti panagbay may sakon dimteng ni Tito Joel. Wilma, Tito, bumalasitang kan. Bumalasang kan to. Delegado ti pinagmemesam nito eh. Ken, umasdegan ti panaglulukat ti klase. Nagretuar kan ti elementarya, di mo kahit kaya nagbasa. Sumre kaklangan ti trabaho, Tito. Ano ko mga trabaho? Amok man taglaba. Dagawat ak tilaba. Unasahan kat mapanag sumre ka para inaw kanigiti restaurant wano karinderya. Mapanag katulong. Di ka pinakart umay di balay. Tito. Kayat mo di sumre ti trabaho kas ibagbaga mga katulong. Umay kansas ti balay. Tanuan niya man dagiti sa mga trabaho ti unag ti balay, may isuro ka. Mabali mo ti tumulong sa dibutika. Ha? Kumporme dyan. Ti mabali mo may tulong. Sikat paradalos, puno aday bagadang ibaundakin ka. Susuruhan na ka nga, manging kabayo sa kadagiti agas. Tamabali mo matagla ko. Nagkimanak Tito. Nakaimimbag ka. Nakaimimbag kayo. Di Apo Diyos tinaimbag. Di Apo Diyos ti bang tultulong ken ka. Manong name inrubat ko nga roden di kita arwatek. Yan tangay data akalapaw. Nga nagyanan mi kini Lolo kita marmarpok pay kidin manong. Sa may sa sangkumet hangmat ako ko ni Lolo tinagdiswan data akalapaw. Kinapudno na at dapat kidin mga pampanaw, mga magbanga pumanaw kamin gabuta ilakla ko dan data nga daga nga nagdiswan ti kalapaw. Simuro tak kini Tito Joel manong name tapno mamamok ti asawa na honey. Ito bagbagaking ka ni Wilma. Hi, balasan ko. Basta. Ni titam nga Ingrid, ti asawa. Kastoy tita, nakaimimbag kayo. Istorya nga rin ni Tito nga Joel, ti mapanggapking ka. Dito pa nagtakaw mo ti agas di butika. Dito pa panang ipapulis da kang ka. Bumalasi ka kanong. Dito ka po na apin nga na dong para dyan. Kaya na di papatay ni Lolo. Nakaimimbag kayo, tita. Ay, wag gayam. Dadyamat ni Henry. Di kakaiso ng anak mo. Habag sumat ngumasdag manong name iti may sa barito. Mano taon mo, Wilma? Karadardura ko ti elementarya, tita. Nimat Henry, para second year high school na. Balikas la, may salang tawon ti bait yun. Ay, so ni ading mo nga Wilma. Wilma? Oh. Doa kayo dito ya. Again dito ni Wilma. Doa kayo ng panakanak mo. May isa nga lalaki, may isa nga babae. Kasla sa anak pala nga mamati manong name hindi ta makasamak ngayon bilang dako na talaga nga miyembro ti pamilya da Tito Joel, Tita Ingrid, kastamat kini Henry. Kuya Henry ko na kumangim Henry ko na namlatan ko na kanya. Nagastawa na ti panagyaman da, tata kanon nayon ti anak da.
Hasta ko naman panagyaman ni Henry, taada ka nun ading na napintas ka nupay nga babae. Ito nagbalinak idin nga napintas manong at maasikasok matin nga na si Ate Bagik ken adda matin arwatek manong name nga ginatang da para kaniyak nga nabipindas. Sakbay manong name iti pa naglulukat ti klase insuro nak ni Tita Ingrid kada iti aramid ti balay nga sangko pay nga mo. Taon iti nang isuro kanya tanilulong lang ti kabalay ko idi manong name. Tadinakpay ni isuro iti nanang manong name no pa'y amok idin iti agdalos, sinsinan dalos. Amok idin ti aglaba, sinsinan laba. Amok idin manong name iti agluto, ngayon patpatang manong name iti pagpanagluto. Insoronak manong name ni Tita Ingrid. Uwen, kas may sang ina amang isurusuro iti anak na. Idin to, tano kasta manong name nga ang trabaho dito balay, kaduwak ni Henry, kaduwami ni Tito Joel, nga mapan iti botika. Ti botika idi manong name nga takawak iti agas nga para kadidi lolo. Insoronak manong name ni Tito Joel, no kasano iti itutulong ko. No kasano iti panaglako. No kasano nga no abisi di kiti agtagilako kat siyak ti bakante kat adda gumatang. No kasano manong name nga kabesak di kiti agas. Nagtultuloy deta manong name nga panang train da kanyak. Oren na idi tagbasbasa akon manong name ti high school. Agkuyog kami kini Henry nga sumrek ti eskwela. First year ket second year soon. Awanan ti nagbaling nga problema. Saan akon nga mabisbisinan. Tamang anak kompleto manong name ag merienda akpay. Basta laki di manong name taramidak ti obligasyon ko ang tumulong iti uneg ti balay tawan ti katulong mi manong name. Kastamatan kasta nga Sabado ken Domingo bakasyon ori no saan nga sumurot ni Henry tawan hilig na may panggap iti butika manong name siyak ti mapantulong iti butika. Nga saan lang nga may mesa nga sanga manong name iti butika de Tito Joel no di ket talo iti dayta nga sentro ti syudad sa bali pa iti sangana iti sa bali nga ili manong name. Aging ka manong name nakabisado kon ti amin. Nga ori no saan kamay sa nga pharmacist manong name ket iti panagtultuloy ti amin ti panagbalasang ko kabisado kon manong name no adda gumatang ket mabasa kon ti reseta. Ori no saan nga nasiyat hang napintas nga basahan manong name iti surat ti doktor iti reseta. Kayang-kayak. Amo ko no niya deta nga agas. Asla may sa akong nalalaing nga pharmacist manong name. Ida ako manong name iti 4th year high school ket naggraduaren ni Henry nga nag-enroll manong name iti kurso na nga engineering. Dinamagdakan niyak manong name no anya ti kayat kunto nga kurso into nagbasa iti college. Tita? Uri saanin, tita? Ano saanin? Saan da kon nga pagbasahin pa iti college? Umunahin ti high school. Yan tangi kit nalingak mo tin. Agtrabaho tulaing nga iti parmas at iabuti kayo. Tumulong ako siya nga itultuloy ko. Uri saan da nga sweldohan. Rubeng una nga tumulong nga miyembro ak mo tin ti pamilya. Das ka nga nagbasa ka. Anak kayat mo nga kurso. Saanin tito, tita? Ama, ni baga, anak kat mo kurso. Nurse? Kayat ko tagbaling nga doktor. Ala, katawaan dak. Rubeng unay. Gabot nasaan nga pharmacist, nasaan nga nurse, doktor. Ay na. No kasta kita mapasamak bedlaan yan ti arapaat mi. Among kadi nga kahit mi ko mga bali nga doktor ni Henry. Hindi na kayat. Kita makatawad interest na kanag iti ag-agas unang yaman. Engineering ti kayat na. So, kurso na. Ano, di mo imbaga ti doktor.
Dakam ko matibang ibagakan ka, nga mga alaka pagbasaan na katikin ng doktora. Among kadi nga dapat ambisyon ko, iha, yung sala nga natuloy, gabuta nasapan namin sinikugan ni Titom. O ni Titom, agam ni Titom makit talagang hindi pala nga kayat na magnegosyo at panggabiti. Negosyo butika. Uri saan latan dita? Nga niya. Adoon na yan ti utang ko na yung baga na agam kada kayo. Susapo imbilang dakan nga ading ni Henry. Imbilang dakan nga anak. Grubeng una nga pagrubeng mi. Di mang tagkan ka itiya masakpayam. Kaya talaga kahit mo tagbaling na doktor. Pagbasahan na ka iti medisina. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi ket maragragsakan na. Kaslasan ko pala patyen manong nemi nga day di ubing piman nga Wilma tinagan na nga nasapa nga naulila damang nga tikadwa na laeng ket may nga saksakidol nga lulo. Nga siyak nga ubing manong nemi nakakaasi nga arig nagpalpalamat at nalaeng nga agbiag kami. Agbiag kami kini lulo. Nanilolo manong nemi ket matmatayan di sakit na ket gapot awanen ti bigatang ko iti agas na iti panagas asog na panunot kon ti agtakaw ti agas tapno laeng agsarding ti panagasog ni lolo. Nadada ti planong inturong kanyak ni Apo Diyos manong nemi tanapatangak ti butika na panpagtakawan nga dahi tangaking kukwa ket nakasaysay at unay nga tao. Ngayon bes ko nga pabalod na, tagtakawak nga rod. Ngayon, tinulungan na. Ngayon di, naipapulisak, at damanin iso nga timulong. Ngayon di matay, ni Lulo, nga wampulos na mo, ka makatulong kanya, timawag akmanin iti butika, kat dimteng ni Tito John. Naawanin ni Lulo, inaladak, kat bilang dak nga miyembro ti pamilyada. Nga isu din manong nemi di bang pabasa kanyak iti kolehiyo kadagkuykuyog kami kini Henry nga mapanagbasa tagpadpada nga universidad ti pagbasahan nga dayta nga closeness mi manong nemi kini Henry nagrangpaya na develop aging ka kuna kanyak idin ni Henry. Wilma? Henry? I love you. I love you too. Talaga? As my brother. Nalbalbas pa yung kabsat ti mariknakan ka. Allah, nagungit da dadi kini mami. Datito kini tita. Apa ko magungit da? Imposible nga sandang ibagbagakan ka nga saan ka pala makigil-girlfriend. Kas kanya, Jack pala kaya ti makiboyfriend. Gabata kahit kong matungpal terapahap ko. Para kadakwada. Ngayon tumot. Siyempre, di mabaling kong magpanakil kadakwada. Nga saan ko sayangin, ti gastos da nga magpabasa kanya. Nagbaling tungod doktor. Nagbaling kan tumot ng engineer. Umuno na ka nga makapagbalin ng engineer ng siyak. Danapaot ti panagbasa ti may sa doktor. Saan nga kungit dabadadi kini mami. Kaya dapay nga si kakin siya, tiagasawan to. May ganun. Ano nga minti mariknam kanya? Noon ito mariknam, gusto naman ti mariknam. Iba't patignak. Ay, labas pa yung pod nga kapsat. Saan tamot ang kapsat? Wen, saan ta nga kapsat? Isong ayat dito yung asang kapsat na dikit ayat nga talaga nga para iti lalaki ken babae. Wilma, Allah, Henry, happy ka narakot na. Arakot, saan nga may sakapsat? Arakot yung mga ayat kang ka. Allah, saan pa? Balin. Kanyang arot pa manong nemi di maramid ko. Ket kinalikaguman namat manong nemi nga maramanan ti samit dagiti bibig ko.
Hindi man mi detoy nga nalimad nga relasyon mi kini Henry manunemi kada tita kini tito. Nga di agraduaran manunemi ni Henry iti kurso ng engineering nagtek ti board ket may isang nanay nga engineer. Nagtrabaho ni Sona manong. Intuloy ko man ti panagbasak kabayatan nga tumultulong iti trabaho manong nemi iti butika iti natumadumang nga branches iti butika datito kini tita. Ngano idi adak pa iti high school ket nalinga kon manong nemi adadan nga nalaingak manong nemi kabuta medisina nga rod ti adadalet. 100% nga kabisado kon manong nemi di kiti agas. Nga ori na marigatan nga mangibaga ti customer no anda tagatangan na nga akas nga ori awan reseta. Uno, apag kitak lang ti reseta ori saan nga napintas ti surat ti may nga doktor. Kabisado kon manong nemi di nga agas. E di graduara kon ti kinaman doktora medisina manong nemi a korso. Aradan ti ragsak ko. Nang rona lang arodan iti mayroar ko di board ko manong nemi kat awagan dokon iti doktora Wilma. Nakastaon iti ragsak manong nemi datito kini tita numampay madlawen nga nanayunan ti tawenda ket medyo nataingan dan nagretiro dan manong nemi iti parang supervise da parang manage ka iti botika. Intalagdagan kanyak manong nemi tas andamat nga maitalag kini engineer na ta engineer isuna idin tatasak kid doktor. Naipasday ka kon manong nemi di bukod ko nga private clinic. Ada nurse ko kanda dumapay nga kakaduwak para itadayta nga clinic. Siyempre di kiti pasyentek nagreseta ak. Ibagak magatang mo amin daytoy, magatang nyo amin daytoy, misis. Iti butika nga kastoy. Ay, doktora? Ada discount na neta. Gabuta butika minata pagkatangan nyo. Nung arod mapangkam gumatang sa baling butika, doktor. Okay lang, mabalamat. Ang maon diskwento na no ka. Ang dagiti butika mi, iti pagkatangan nyo. Kat makita data pirma. Diskwento da. Apa mapakapalan sa bali butika? Ay, saan nga din, doktor? Basta yung butika yung arudlat ng pagkatangan mi. Dapat lang. Manong nemi ti may isang arabi, dimteng ni engineer. Biniglanak ng narakop. Ala, Henry, I love you. Agpudnutan nga dati kini mami. Nagsawatan. Nag-asawa? Nag-asawa ang kapsat. Saan tamat nga po itong kapsat? Datan ni daddy. Ini umasdag ba nung name ni Tito Joel inarakop nak manin nga inagkan ngayon pabuyan. Oy, apay. Daddy, hindi pa ilang nga relasyon mi kini Wilma. Kaya mo ang nga relasyon nyo kapag nagkapsat kayo. Saan ka mga kapsat, daddy? Ito yung anak nyo, naarig na inampun nyo, nagbaling nga manugang nyo. Ay, kita. Hindi ako makakitibagak ka na kayo. Apay pa lang isab sa bali yo. Kailangan sa punong pa kini Wilma, iho. May isang doktora, kini engineer, bagay kay launay. Kit maragragsakan kami kini, dad, mami yo. Honey, makatoy. Ay, nakita ti amin, mangmangin ko. O, ibagaman karakwada, maragragsakan kami kini daddy yo, kapatang. O rin no saan nga, kina doktor, iti kursom. Ang sika nga po nung anak mi. Di may sakang engineer. Ngayon ni Wilma, nadimteng iti biyag tayo, ti pamilya tayo, kaya talagang kahit natakbaling nga doktor. Hindi, iso, ti pangital ka. Pangital kami kini mami yo. Dagiti butika. Tarumbeng unay. Ana, inton ka nung arti kayo pa nagkasar. Tapos nagkasakasan yung ilium limad. Baka kit no, kasilad kayo na.
Ay, sampay tita. O, apa nga tita? Ay, sampay mami. Ngayon mabalin siguro. Ore sampay nga maangay ti kalay sami. Kabutan na amon yun ti amin kasi papalubos kayo. Bakit nang awisan na to ni Henry, ni engineer, nga magkasilid kami. Talaga. Manong Nemi, da kami nga rod, kini engineer Henry, iti nagasawa. Intuloy ko, Manong Nemi, ti kina doktor ko, nga kasta nga adda iti umay kaniyak, adda yasdag kaniyak ti nurse ko, adda dumapay nga kakaduwa kiti klinik, yag problema, nga awan kano Manong Nemi, iti gatang da, iti may reseta nga agas. Nireseta kon manunom, ireseta akon ti pasyente. Manot, kwartayo dita. Dito lang, doktora. Sige. Oray kat adumat ti agas dito. Kasarita ti parmasis ko, nga ilibrenan ti aduma. Doktora, thank you. Awisak pwede kiti padak nga nakurapay nga dito ida nga umaeg pa doktor. Talibre kayan na mga agas. Huy. Okay, sige. Talaga, di kita lagi talaga ang awan ti talaga ng igatang da. Oen Manong Nemi tuloy ko kina doktor ko, doktor, dagiti da kurapay. Takaduan naman ten Manong Nemi dagiti umay, kaduan na dagiti indigent. Kakundak ko kiti Manong Nemi iti CSWD, nga mabaling nga makaitid kada kwari tulong, wano mang-endorse, kaya kastama tayo mat problema Manong. Na naruna ka dagiti senior citizen, ito kaputa, dada ito ko na tayong PhilHealth. Kaya no, indigent nga saan nga senior citizen, Manong Nemi, adalakit di tawag lagi ti CSWD, kaya isudan ti bang rekomendasyon, tapos ni kastagat mailibre, dagiti agas sa kasapulan. Nadan kami Manong Nemi ti talo nga anak kini Henry. May isa nga lalaki, kaya doon nga babae, kaya dadadi kini mami Manong. Ison iti kaayayam da nga aywanan dagiti nagbaling nga puko da iti panagretiro dan Manong Nemi ken gastameten iti panakanaynayon ti edad da nga dagiti nga apuko da nga anak mi kini Henry isuda Manong Nemi ti bang mangted iti tidker ken salunat kadigiti katugangak nga nagbaling nga inak ken amak Manong Nemi adak met nga doktor nga mangkitkita kadakwada ket umno dagiti iresresetak nga tumtumarin da kas maintenance da kadagiti dumteng nga sakit dagiti senior citizen wano na taingan. Ati panagkunak Manong Nemi nalakid tungtungpalen da iti balakad ko na kwada iti ko susto exercise ken iti panaghanda panangan kadagiti maiparit nga kanenda alakit mabalin pa nga baka oridan to siguro iti makuna nga apuko da iti toon. Awanan ti sa pulik pa Manong Nemi kinagamihan manaklaunay kini Apo Diyos tasan na kami nabayaan iti dikudan nga may sa akapiman nga ululila nga may sala nga saksakidol nga lulo ti kaduak nga arig ng palpalamaak maglaki din na nakasaysiyat ni Apo Diyos nga nangipaay kanyak kadagiti agasawa nga tito wano Daddy Jewel kini Mami Ingrid nga ti pa anak da kakisuna ket nagbaling pa yung isut insakot ni Apo Diyos kanyak nga nagbaling nga asawa nagbaling nga napudno asisyak laing ti babae ti biyak na saan nakaskariya dumarita Puera de los Buenos Manong nga adala nga rin asawa da mangalad da palang ti sabali nga may kadwa, may katlo nga chicks da. Nga nagbaling nga na siya, loyal kanyak ti asawa kakasmat iti kinapudnok ken kuana. Dito nga rin Manong Nemi ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos
Kalpasang enak intit keng kati detalyan. Kaya nagyaman naklauna itilaing mo nga nang ibahasa kat sabi ko mga at damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarbingan tibiyag kada giti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Toy nga radagyaman nga pagaya mo, Wilma. Thank you king ka Wilma, iting ka pa nagsurat. Thank you met kada giti amin nga dimngeg. Kaya nagbuya, maraming salamat po. Maraming salamat yan ano siyo nga nang tunto na sa dinil pagtungpalan dahito nga pakasalitaan. Okay, thank you.